Assalamu alaikum, урматтуу Ош Кабар каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Ош Кабар каналы бүгүн Сары Өзөн Чүй өрөөнүнүн Жайыл районунун Сосновка айыл өкмөтүндө улак болуп жатыр. Ошол улак атыш болдук. Ушул улак атыш келдик, туугандар, достор. Улак сагынып калсаңыздар керек, көпчүлүгүңүздөр. Мына 200'ün тегерегинде ат бар экен. Мынакей Жайыл районунун райондук ипподромдун улак өтүп жатыр. Ушул улактан көрсөтүп беребиз. Мынакей улакты сагынгандарга бүгүн улак Жайыл районунда баягы ынтымак улак бар. Ошол ынтымак улакты бүгүн Ноу Николаевдин балдары берип атат. Удагыңыз жакшы аябай. Эң сонун болуп атат, жигиттер. Кудай кааласа мына ынтымак улак кылып, баардыгыбыз ынтымактуубуз. Мына жерде келгендерибиздин баардыгы ар 3-чү күнү ушинтип улак чабабыз. Ушулука. Сизди көрүп аткандарга салам барыңарга. Жайыл районунун чабандестеринин атынан салам. Мына жалпыңыздарга Жайыл районунун чабандестеринин атынан. Атыңыз ким сиздин? Кеңеш. Алай районунун Корул айылынан болот. Алай районунун Корул айылынан болот экен. Жалпыңыздарга салам айтып атат. Жылкы сүйүүчүлөр. Кеңеш балбандан жалпыңыздарга салам. Салам барыңарга. Улак келип түштү. Мындай өнөр дагы барбы? Мына чыгарылышыбыздын башталышында ушундай карысы бардын ырысы бар демекчи. Ушул жердин аксакалдары дагы сүйлөбүздейт. Жайыл районундагы бүгүнкү балдардын быйылкы жылкы башталышуулары бүгүн баштады. Биринчи улак. Биринчи улак. Мына Ноу Николаевка айылы Өлтекеден калышуулар өчүрүп келгенлер бай катары. Аллах Таалага шүгүрлөр, бүгүн уже тынчылык болуп, бала чага баардыгыбыз келип, бүгүн оюн өткөрүп атышат. Ушунчунла жүгүр, бул деген ынтымакчылык. Ден соолук, балдарга ушундай ынтымакчылык болсун, ден соолук болсун. Ушу эл үчүн кызмат кылсын. Дайым ушул ат үстүндө кыргыз эл ойноп келген. Илгертен биз 70ке чыктык. Мына азырда биздин жаштар ушуну биздин жолду жолдоп, дайым аттын үстүндө ынтымакчылыкты ойной берсин. Биз ошону каалайбыз. Ооба. Спорттун эң күчтүү түрүнүн бири экен. Рахматына берген жигиттерге ушундай жакшы оюн боло берсин. Жерге да тынчылык болсун. Силерге да рахмат. Кайсы Ош Кабар. Ошко жигиттерине да ушу жакшы кабарларды элге жеткирип жүрөлү. Ооба. Мына шу Ооба, өзүңүздү. Ооба. Немеде ойноп жүргөн. Алайлык Алайбек деген болом. Ошто Кудай кааласа Кара Суу район илгери алайларды улак чаап жүргөнбүз мына жолбошчу. Алай районунда Өзбекстан, Кыргызстан болуп, папандык туугандар, албандар баардыгы Кудай кааласа тааныйт бизди ошто. Алайларды улак чаап, Алай, Кара Суу, Өзбекстан, Фергана болуп алайларды улак чаап, ынтымакчылыкта жүргөнбүз. Бир улак бул бир ынтымакчылык. Элдин биримдиги, бири-бирине сыйлоо, урмат ушундан болот, улактан болот. Ата бабалар илгери ошентип келген. Кара Суу районунан Кара Суудан Кайтпас деген аттын хозяйыны ушул болгон. Илгерки чабандес ушул. Чоң чабандес, жолбош. Балдары мына Азыр кличкасы Кайтпас болуп калды. Байыш ошо көп чапты Кайтпастын. Балдар атасын берген ошол. Кайтпастын балам байыш чапкан ошо. Нияз байыш чапкан. Карап тартты. Байыш. Бул минген атыңыздын аты эмне анда? Минген ат. Темир! Кличкасы Темир! Кайсар деп кой. Темир! Кайсар. Бunda командада сыртынан келген түү. Ошол ойноп жүргөн ат. Чоң командада 5-5 ойноп жүргөн ат экен. Кайсар, кайман аты. Сиздики чаба? Бул Байтору. Тайтору. Бул белгилүү ат бул. Белгилүү Тайтору экен. Чавылдын аты бул, чавыл ойнойт. Атакада ойноп жүргөн ат экен. Кайсы командада көп ойноду бул ат? Кайсы командада көп ойноду? Тайтору. Чүйдүн немелеринде мына Аламедин районунда, Койташта, Барында, нарын немелеринде ойноп жүргөн. Мына улакты алып чыкты. Reklama kılın. Temel açın toz koydur.
Gel bir söylep koyalım ona. Taşladı. Külçösün Noa Nikolayevka. İntimanızlar oluşu. Kudayın жақсы uақыттарды беріп жүріңіздер. Buna ortasına geldik. Son kolunu aldı hemen. Buna gel. Topun ortasında durarız. Ынтымақ ұлақ екен. Har cumasına oynatıldığı için bu yıl 2020 жылдан birinci жолы ушун башталганына туш келиппиz bugün. Hey Emel. Kolunu aldı. Улак жерде турат, теңил шутат. Мына ел дагы улакты сагынып калыптыр. Karat'tағы alaylık bayış bolban. Караттагы, turат. алба. Караттагы алайлык байып болгон. Ol Aktilek деген. Байыш болгон. Ортодо турат. Alaylık bayış bolban. Мына теке турат ортодо. Өзүн жатса керек. Ананы. Amalak tekemez. Бирөө жыгылды. Amalak Ana tekemez. aldı. Улап көтөрүлүп кетти. Ким алып чыкты ошондон? Alaylık bolban. Аллайлык болбон алып чыгыптыр азыр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кызы уланып жатат улак. Бул быйылкы 2020 жылдан биринчи берилген улак экен. Новый Николаевка айыл өкмөтү. Эми бүгүн башкаларга очерет берилет да башка айылга. Petrovka ошентип өздөрүнүн ынтымак улак экен. Кезек берилет. Кийинки среда, ар среда болуп турат экен ушул Сокулук жергесинде. Бүгүнкү улактын баш сорундарында эскерте кетебиз. 3 кой, 2 ечки жана акчалай сорундар экен. Улак келди. Көк атта жүрөт улак учурда. Таштай башырып аз көрөбүз. Ашырып берет экен. Учурда кара атка. Кара атка эмес, кечиресиздер, тор атка ашырып берет экен. Açtı. Elimden tip ulaktı sağınıp kalıptır. Tartış bir açat. Бұл улақтың аталышы ескерте кетебіз ынтымақ улақ екен. Бүгін 4 ноябрь 2020 жылда биринчи
Ulak baştalıp duruşunu menen. Emi har cuma ulanmakçı eken. Har cumanın sırada günleri. 3. günleri. Okey. Ulağı uşulatta jiret. Buna geledi. Nasıl sizlerge görsat ötken jana ayetiminden kunan geletat, kunan da geldi. Buna geletat, nokatlık polvanlarda. Tor attı. Emil balvan da ulak. Ketdi. Dağınam Emil balvan da eken ötkörüp berip ötat. Bunake dostlar, kız ulança tatlılar uçurda. Kança yaşarat bu? 4. 3 yaş, 4 yaş deydi. Hatta yaşını sırap boyatağız. Şurada. Gele oldu. Bu yerde sorun koyulganı şu ortadan ele aşırı vermeyi 500 so'm 1000 so'm akça koyulaveretken aşırı bergen. Oşon üçün köp toptagı bulaverbeyt eken. Başka var. Sen hoş kavarda kasta çıkar mı? Buna çıkıp aldı uçurda. Ketdi. Eski koyuldu uca. Alıp çıkıp çat. Kim alıp çıktı şondan 10. nomerde kim жүрдü ele? Çangıp ketdi. Buna çirdi. Echki ketdi. Echkiga baştaldı. Yemi toptor kızıp başladı. Echki koyuldu. Hazır alıp çıkkan echkiga taşlaydı oşonda. Echki ketdi de bakırdı. Buna yemi jiyin, yemi top, yemi gele bolat. Götürgөнө татыла калгас калып. Buna çaң eken. Жақсы көрünmey жатат. Atlar yemi uşunday da sınalat. Alıp çıkıştı. Alıp ketdi echkiga. Ketdi mına üzüldü. Kim alıp çıktı? Meyli sap çıkıp. Aşırı berdi mi? Echkiga taşlagandan mı? Olaylık Melis palvan alıp çıkıptır hazır. Aşırı berdi. Kimisi taşlayıp görüyoruz. Alıp çıkan ele bu yerde kayır ele talaş bolup jatat ulak. Daha üzüldü atlardan alıp ketdi.
Бұл жерде ошондой ашырып беришет экен. Ечки кетти деди. Ошол айткан адамга ашырып берет экен. Ошол сорун болуп эсептелине берет экен. Ашырмай ойнойт экен бири-бирине. Мына улак келатат. Көк атта. Ашырып берет окшойт азыр. Ашырбады го. Aşırı verdi. Torat kut körüp verdi çünkü. Taka. Torat kaşır verdiler. Ketdi. Daha bir köy atta çıktı. Şurada. Köy at aylandırıp atat. Kaysılı ağır satıldı aşağıda. Uşul yerde bir at satıldı. 500 minge satıldı da odat. Buna kızıdı. Bugünkü ulaqtın aldыңқы prizi olgun. Koyga taştalat hazır. Buna koyga aldыңқы priz. Hazır kim alıp çıksa şol koyga taştaydı şunu. Taştaldı. Mına koyga aldыңқы prizge mına baştaldı gele salışıp. Bugünkü ulaqtın baş baygesi. Çaң olup ketdi. Koyga taştadı. Kim alıp çıkat? Görüңүздөр. Talaş katуу жүрүп жатат Таймаш ортодо. Мына көтөрүлүп тур жерден. Мына koyga baş baygege alıp çıkıldı mı? Ulaq Kogat'ta. Mına koyga bugünkü prizge uşul kögat taştaptır.
Baş baygeni şu kök at taşladı. Bir koy alıp gitti. Sorun. Allah kullanı da. Allah çıktı da. Buna gün peşte paradat, ulaq ayaqtap, ulaq ayaqtаған сайын kızıp жатат. Еми қызы дулақ. 3 yaşka çıktığı çelek bulat. 3 yaşka. Na güzde çıktı. Güzde 3 yaş aradı gen. Boyu kança çıkıp bulatçın? 1.65'ten ödü. 1.65'ten öydü. Paroda. Dancak. Dancak parodasında kaldı gen. Buna uşul. Görünüp turgan at 500 minge satıldı. Kayman atı var. Kayman atı Akbilek eken. Buna uşul atı eken. Jaş kança eken? 4 yaş. 4 yaş жаңасы екен. Ақбілек Кайман атында аты. 500 минге сатылған ушунча элге болду. Таза 500. Sorular. Ушуну менен бүгүнкү Сокулук чергесиндеги улактагы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Улактагы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.